abangcwele yangilimaza lento esho uPostoli Paul umzalwane kubiza uba azancengwe kangaka. Hey, lesikhosi isikhathi ukuthole umzalwane ahlale kusukela ngoJanuary, February, March kwaze kuthi uApril ebese yakhumbula umzalwane. Athi sawukhumbula. Kodwa beli ukhumbula abangcwele. Sishawuthola abazalwane lokukhumula ngephasika. Kade lapho bese kuyelwe ihlalela kwenkulumo. Uthi-ke uPostoli Paul laphana kwabaseRoma 12 endinganeni yokuqala. Uthe kepha ngiyanincenga bazalwane. Iyalimaza lento ukuthi usungumzalwane uzikhethela wena ngokwakho kodwa futhi ubufuna umncenga. Senzani bazalwane sancenga. Kanti sasendwe njani sasifushiwe umzalwane. Wasuncenga manje. Ngiyanincenga bazalwane. Ukuba ninikele imizimba yenu. Hey, wabazalwane. Siphila nohlobo labazalwane esikhundleni sokunikela ngomzimba yabo. Kodwa le mzimba bayayingcolisa. Bayingcolisa ngeyintombi kaGwayi. Bayingcolisa ngeyintombi zensango. Isikhathi esiphila kusana labangcwele sibakhulu. Sakubona ngishabantu basifazane. Mina ngiyizokufela ukuthuthumela. Kodwa namhlanje uPostoli Paul uthi ngiyalincenga. Awancenywa ngento yakho. Wasikhathela wena. Kodwa namhlanje uzoncenga. Uzophinda futhi ubuyele khona njengempukane. Ngencenga bazalwane. Ake ninikele ngomzimba yenu. Wena nje ubuginqayo nje njengadosha lezakwazi uyonikela nini ngalo mzimba wakho. Ufavele wawiganisile. Uhlezi lapho unikela nini ngomzimba wakho. Uyabuza okhonza nathi. Ake ninikele ngomzimba wethu kodwa ayisabi akekube imizimba ephelele. Izophelela kanjani nasiyezana? Waphenduka nje mntaka baba wazoba uhluphile. Kwenze njani? Wena wawuzala uthandiwe. Kodwa manje seliyajika igama lakho usuhluphile kwenzekeni? Futhi le mzimba kuthiwa mayibe ephilileyo nepheleleyo. Saphelela wakho. Haleluya. Ayifazabane kakhulu. Wesabani kakhulu. Kodwa ibingithinta kakhulu leta ngifuna ukuthi ithuba angifuna ukuchitha isikhathi. Iningi abenza ngixoxela kodwa ngifuna ukuxoxela yona. Yena lo uPostoli Paul uma uya lapha na kuLuka we-12 indiyana ewu-38 uthi ukuba umnikazi wendlu wesazi isikhathi isela ezofika ngayo ukukhohla indlu yakhe ubengekavumi ukubiza
All protocol observed. Hallelujah. Amen. Ayibawusimelane. Ukhona lapha evuna uqala khona manje sisesephasimini. Yithi into yami bazalwane. Uma uJesu esesiphambanweni emazwini esikhombisa sawonke kwelika 4 bangcwele lapho ngathi uJesu uke wayibona engene enyameni waphuma umoya oyingcwele uma sambona uyise ngathi useyamshiya wezwe sefila ukuthi usewumuntu uphaqa usephumile umoya oyingcwele wabumbona uyise ngathi uyamshiya uthi Eloi Eloi elama sabathani. Hallelujah. Lithi wayibona usimelane lake lavaleka izulu nomhlaba kwaba mnyama emhlabeni for 3 hours kungasetshenzwa ngoba uJesu wayesakhonethe nobaba uNkulunkulu okunguyise. There was agreement esingatsheliwe ngakho ngoba wahwalala for 3 hours uJesu akakhuluma. Hallelujah. Hallelujah. Lithi iBhayibheli emva kwalokho bakusimelane kwabonakala isihengo sethempeli sadabuka lapho mkhulu yonke lento ngezansi lehlela njena sesidabukile isihengo sethempeli okwakusimboliza ukuthi umoya oyingcwele sewenzile umsebenzi abakhona nguJesu sebenelungelo lokungena ethempelini bakhuleke ebushongweni. Amangalo kwakhe uKristiyan look, the Lord said, Sakona, Ikuya, Osa Authorizer, and he's not to say it's him. Over Temple Manuel, what is this? Samuel, I went off to what is that called? The SOS 80. See who booked you. You never booked it. You will not Jesus. Uma sezenza zonke izinto zingajabula. Bahlosana ngazo.
kuthiwa kwabelwana kodwa ithi inkinga kwaphoqa ukuthi masefika shethini akwenziwa upatho ingadatshuli ishethi ukuba isikhathi sikhona ngabe siyaqonda ngqo ukuthi yini into ezothi yephe ingadatshulwa uthi umpostoli Paul uma efika eRoma uyambabona abantu baseRoma bayamthanda uJesu kodwa basenenkinga ukuthi abantu abashumayela ivangeli before umpostoli Paul kunezinto zikamoya oyingcwele abangazenzelanga abantu baseRoma bathola abantu baseRoma bemamukela uJesu kodwa Bishop Dami basahamba nezinto zonke zasemhlabeni batholakala bengabangcolile usuthi umpostoli Paul niyamthanda impela uJesu yawusa umoya wenu bangibambe emoyeni umoya wenu ungathi impela kodwa inkinga yenu imizimba yenu esekufanele ilunge ukuze lento ikhonekthane nomoya vele khona lenkinga yokuthi umoya ufuna uyayincemela imali ukuthi ayikhona ayihlanganise lento ibambane ukuze baphelelwe ekukholweni uJesu Kristu uguqula ingqondo zabo zenziwe zibe zitsha babusimelane abazalwane yena imbona ubaba uJileka ume lapha ekhipha iy'buko sometimes ezisula abuye yibusele inkinga ayikhona ingoba iy'buko yababa uJileka zihamba ngcole ebese umphoqa ukuthi akayihline ukuze ibadla alibuke kahle uvela kahle ekwela ibuko abayilile zingcolile kodwa engabona kumele sikholwe yizo engakho kodwa kuthiwa kwaphoqa ukuthi abatshele ngengqondo angabatsheli ngamehlo ushintsha ngamehlo kodwa kushintsha ingqondo ukuze ingqondo kube yiyona ekhontrola yonke lento engezansi ukuze banikele imizimba yabo kube yephilile Amen.
Sibuka ibhodi sahamba sangaduka kodwa ibhodi alisilande langa